Kasenjaintia Women Council ni depan man yaki ko hapchem ko yung krekam udisi ke is Jaintia Hills wedalai le they thought cha o hajrong iwom yo alat ki wo kalam ha ka public hearing kami khatop simen ka wadapan man ha chunong wa jero em hapo kanarpo ilaka ha ka khat pratari uni ubanai kasain do onggo wada phalla ko wa mandapoi ha itha wo panman ya ka public hearing da cha khangi ha ki pulit ki wada tor cha ki dei wara lathi lakam wada wan ki wo pan kulmar ha kani ka thaw ha wa ki da wan ki dei thumu wo pan sngau ye wa kwa ki da phalla ki le wo yo wa ki pulit da bo ki da ki check kit ha tar a I wada pen yo wada em I wada so bu chwa ne liang ki bor district yo khang lat yo poi cha ka thaw panman public hearing yo like ki wo chimbynta Cucu da ong wada yo phalla le kamon ha ka thau poi cha public hearing he thau wo em de ki pulit waker wo ya dai da em pathan de ki bru paj ba ki wada khang ye psia cha kani ka thau wo ini waro da pen yo wada em I wada pengkhre bha yo pendo ye wa man hong kam te ka sein da dawa kana audisi wo tuklar u ye ni we wo jit terik wo pen man biang ya ka public hearing ko wada yo hok waro u chimbynta Kam wo pun kan mo wa ka sen chwa wo man ka public hearing da tho ka cha audisi wo pen tikna a wom du ko ye hok wo kalam wo pen sngau We want justice. Ni dawa ya ka ho. 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 We want justice. 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 Ni dawa ya ka ho. Ni dawa ya ka ho.